U 21. kolu Prve lige Republike Srpske postignuti su sljedeći rezultati: u Mrkonjić gradu Sloboda Drina Hidroelektrane 0-1, u Janji Podrinje Drina Zvornik 1-1, u Šamcu Borac Ljubić 3-1, u Gradišci Kozara Mladost Velika Obarska 2-2, u Ugljeviku Rudar Modriča Maksima 3-2, u Novom gradu Sloboda Sutjeska 1-0 i u Gacku Mladost Sloga 2-1. Na tabeli vodi Mladost iz Velike Obarske sa 39 bodova, Sloboda iz Mrkonjić grada ima 36, Sloga iz Doboja 35, četvrta i peta Sloboda iz Novog grada i Kozara imaju po 33, Mladost iz Gacka 32, Podrinje i Drina po 31, Modriča Maksima 30 bodova, Drina Hidroelektrane 25, Sutjeska 24, Rudar 23, Borac 22 i Ljubić 18. Mladost iz Velike Obarske sve drži u svojim rukama. U posljednjih 5 kola 3 puta su domaćini, a na svom terenu će ugostiti i trenutno drugoplasiranu Mrkonjićku Slobodu. U najtežoj situaciji je Ljubić. S obzirom da Premier ligu vjerovatno neće napustiti ni jedan tim iz Republike Srpske, ekipa iz Prnjavora bi mogla biti jedina koja će napustiti prvoligaško društvo. Pretposljednji na tabeli će igrati baraž utakmicu za opstanak sa boljim iz duela drugoligaških vice šampiona. U narednom kolu Prve lige Republike Srpske sastaju se u Zvorniku Drina Sloboda Mrkonjić grad, u Višegradu Drina Hidroelektrane Mladost Gacko, u Prnjavoru i Ljubić Podrinje, u Velikoj Obarskoj Mladost Borac, u Modriči Modriča Maksima Kozara, u Doboju Sloga Sloboda Novi grad i u Foči Sutjeska Rudar. U derbiju 21. kola Prve lige Republike Srpske Kozara i Mladost iz Velike Obarske podijelili su bodove odigravši 2-2. Kozara je tako prekinula niz od 3 uzastopna poraza, a iako je trijumf izostao, novi šef stručnog štaba Igor Janković bio je zadovoljan zalaganjem fudbalera. Samo mogu reći da sam ponosan na igrače danas tokom cijele utakmice. Vidjela se jedna ogromna želja za dokazivanjem i ako nastavimo ovako, sigurno Kozara ne treba da brine za budućnost. Ovo je stvarno momci danas što su odradili, odigrali ono što obećali. To je najbitnije u ovom trenutku. Domaći su došli u vojstvo u 14. minuti, slobodan udarac izveo je Bosnić, Tripić kratko odbio loptu do Maksimovića koji je pogodio mrežu Mladosti. Radost Kozare nije dugo trajala, bio je 18. minut kad je Pešić utakmicu vratio na početak. 2 minute poslije Ojdanić nije dobro zahvatio loptu. Na drugoj strani Vasiljević je šutnuo loptu pored gola. Precizniji nije bio ni Gavrić pred golom gostiju. Drugo poluvrijeme otvorio je topovskim udarcem Bosnić. Nedugo potom u prilici je Malbašić, ali je iskusni Tripić bio na mjestu. Kozara je ponovo povela sredinom drugog poluvremena. Maksimović izveo udarac iz ugla, a najviši pred golom gostiju bio je Srđan Stojnić. Pet minuta poslije Kozara je propustila 3 prilike da riješi pitanje pobjednika. Prvo je Tripić odbranio odličan udarac Maksimovića. Nakon kornera Stojnićev udarac blokirao je Mazić. Treću priliku propustio je Šatara. S gol linije loptu je izbacio Anđelić. U 88. minutu susreta Maksimović je bio blizu pogotka, ali nije dobro zahvatio loptu. 3 minute dijelile su Kozaru od trijumfa. U momentu kada je četvrti sudija pokazao koliko je ostalo do kraja utakmice, Mazić je iskoristio asistenciju Vasića i svom timu donio bod koji bi mogao biti presudan u trci za šampiona. Pa možda jedan od važnijih bodova ekipa Mladosti, mada nije igra bila kako treba, možda su mogli bolje da igramo, već važnost utakmice dovela do toga da se baš ne igra onako kako smo želeli. Imali smo prilike u drugom poluvremenu jednu, ali nismo iskoristili. Primili smo 2 gola iz 2 prekida, ali nadam mi smo zadovoljni i predzadovoljni ovim bodom. Ovaj bod može nas donese u sam vrh tabele, s obzirom da je Dobo izgubio u Gackom. Mrkonjić grad dolazi pa će možda se tu odlučiti ko će biti prvi, mi ili Mrkonjić grad. Nadamo se da ćemo malo bolje igrati sljedeće utakmice. Ekipa Kozare borila se, zalagala, trudila se, ali eto, nije imala sreće, gol smo dali u 87. 88. minutu. Utakmica u Gradišci pokazala je da debitant u prvoj ligi nije slučajno na čelu karavana. Dobro poslužen tim koji ima najveću šansu da bude novi šampion Republike Srpske vodi trener koji je stručnjak za takve situacije.
Miroslav Milanović je u Premier ligu svojevremeno odveo i Zvorničku Drinu i Bijeljinski Radnik. Biću zadovoljan ako bude mogo da uvedem Mladost Zvezdarske Obrake, s obzirom da je Mladost najmanji klub koga sam vodio trenutno, ali eto, posvećujemo se da tako igrom slučaja dođemo do prvog mjesta i da sad je na nama samim da odlučimo šta će biti. U narednom kolu Mladost će na svom stadionu dočekati Borac iz Šamca, dok će Kozara gostovati u Modriči. I drugoligaši su odigrali 21. kolo. Gomionica Laktaši 1-1, Sloga Jedinstvo 1-4, Proleter Tekstila 4-0, Naprijed Jablanica Eko Beli 1-0, Ozren Krajina 1-0, Bsk Župa Super Petrol 1-1, slobodna je bila Mladost iz Donje Slatine. Na tabeli Jedinstvo ima 41 bod, Proleter 34, Naprijed 32, Tekstilac i Laktaši po 29, Ozren 28, Gomionica 25, Bsk 24, Mladost, Sloga i Župa Super Petrol po 23, Jablanica Eko Belo 18 i Krajina 17. Jedinstvo je na najboljem putu da izbori plasman u prvu ligu. U posljednjih 5 kola Žeravičani dočekuju Gomionicu, Laktaše, Jablanicu, Eko Bel, a gostuju Tekstilcu i Krajini. Za titulu će biti dovoljne 3 pobjede kod kuće. U baraž će Proleter koji dočekuje Krajinu i Župu, a gostuje Jablanici, Mladosti i Bsku, ili Naprijed koji također ima 2 domaće i 3 gostujuće utakmice. Kritično je na začelju tabele zbog Ljubića, Borca i Rudara koji su najlošiji u prvoj ligi Republike Srpske. Drugu ligu Zapad moglo bi napustiti više ekipa. Pored Vučijaka koji je ranije istupio u najtežoj situaciji su Jablanica, Eko Bel i Krajina, ali ni Mladost, Sloga i Župa Super Petrol neće biti sigurni do kraja. U narednom kolu sastaju se Jablanica, Eko Bel, Proleter, Jedinstvo Gomionica, Krajina Naprijed, Laktaši, Bsk, Mladost, Ozren, Tekstilac, Sloga, a slobodna će biti Župa Super Petrol.